که شما در ما باشید اون چی طلب میتونید خلاص چیزی که هست مرحمت میتونید با ما وایتید بس 100% همش نه این برای به این برادر رحمت میگم که من در با شانس داده کار یافته که من 10 روز به کار گشتم هر روز که چه به کار میستی مینوسی مینیمم $50 مینیمم $50 50 تا $80 تا $100 هست آره این حرکت نه کدام اومده کار نگاه نکنید خیناست سبود سر تکنیک کار کنید به کار آمونه یا روز شما الکی فکر کنید که شما با پول تاجیکی 500 سومان تا 1000 سومان تاجیکی یعنی که یا روز خوب کردن شما هست معاش یک سومان. سلام دوستان عزیز ما خواستیم یک نوار دیگه پیشکش شما کنیم که نوراست درباره بسیار سوالهای شما و حاضر خواهید شنید و جواب سوالاتون حتما خواهید گرفت. برادر ما باشد امردین از روسیه آمد مدت 2 ماه هست آمد و پگاه سفر داره برادر به روسیه. خلاص هم از تن خودم و از تن شما سوالها رو به این برادر ما میتیم چی خیلی اومد چند کار کرد چی خیلی کاره آدم هایش یعنی که مردمی کاره است چی خیلی مصیبت دارن با ما. خلاص همین سوال رو از این برادر میپرسیم پیشکی نگفتن نموند. این برادر ما تنها در همینجا در مدت کار شناس شدیم نگون شناسه که گویم پیش ما شناس بودیم خیلی نیست که گوید که برای مثال ویدیوهای کردن ویدیو را رسمات رو گرفتن که برای دیگر چیزا ویدیو کرده است نه ما ابیشنی خواستیم یک لایک کنیم. سلام برادر یک بار دیگه نام شما؟ امردین. امردین نامش. من یک چند سوال داشتم خواستم یکم سوال شما شهروند کجا هستید یعنی که پاسپورتتون تاجیکی و روسی؟ پاسپورت من روسیه خودم در تاجیکستان تا شدگیم پاسپورتم روسی در کراسنویارسک زندگی میکنم. شما چی سبب شد که همین کره آمدید یعنی که از چی سبب ها شما چقدر معلومات با کره داشته که چقدر آمدید خلاص چی سبب شد؟ خیلی کار کردن اومدیم همه کار میبیاد. بله همه درست کار میبیاد یعنی که شما معلومات در اینجا گرفتید از وجود میسید در کره چی کار هست یعنی که زرپاتش خیلی شما در یکان شناسون در اینجا بودی که از اینترنت هم شما میکرده که یکان شناسون شما یعنی دعوت کرد با کار چی بود؟ بسیار با اینترنت بلاگری رسال می اومدن کار اولی تماشا میکردم با گپای اولی قطعیت تشکال زدگی بودم در اینترنت اولی یاردم دادن اومدن. بله و بعدا شما در اینجا یکان شناستون دعوتون کرده که پیش یکان شناستون اومده کی بود در اینجا؟ یک شناس بود در اینجا برای جای خوب یاردم دادگی. بله درست. شما چگونه بلیت گرفتید و از کدام شهر روسیه و کدام شهر کره آمدید یعنی که چخیل آمدید بلیت چخیل گرفتید و چند پول بلیت خریدید؟ بلیت ای کراسنویارسک تا ایرکوتسک گرفتم با ایرکوتسک تا کره اینچون. بله پولی بلیت چند پول شد راه که راه؟ پولش تا همش 15,000 غلطی تا کره را آمدن. بله. چخیل هم نگرفتید بلیت تو دابراد نگرفتید گسینسه زبرانی رو کرده چیکار کردید هم میخوام عادی کرده و تا دیگه برادرها راستی بسیار میپرسن من هم خواستم یک بار دیگه با فهمانید. باز میفهمم. من اول رفتم کاسا پرسیدم کجا ارزان نگالته با کجا بریم سوستره گفتن که یه وریانت هست که تو ایرکوتسک میری بلیت 2,500 بوده. تو ایرکوتسک بلیت گرفتم با ایرکوتسک تا کره اینچون 10,000 تا سمالات با برانیروwać کردن обратно بلیت برای که любой آدمی که کره میبیه باید обратно بلیت برانیروwać باشه که در ایرپورت میپرسن بعد چند خط обратно اینجا برآمدنی به обратно بلیت طولی نفهمدگیم آدم که گذشتگی باشه گرانیسه. بله. هم خیلی با که дара уже до поезд будем через приложение интернет я отель бронировать карты будем тому вахте до декларация میپرسن место остановки отеля мене سونه تمام. یعنی که در دیکلاراسیا شما کدام هتل یعنی که دنیای هتل نمره تلفنی هتل رو رجیستریه میکنید که چقدر که شما در سایت رو ماده مخل رجیستریه کرده شتوبی بر حقیقت وجود دارد این هتل بخشش
барои ҳамин хуб мешавад ки аз сайтҳо даромада бинед чӣ гуна отел аст ва номеро ҳама дар мешад ки дар инҷа тоғри бурояд, не ин ки аз пеши худтон ҳарчӣ нависед ки дар инҷо мушкилда дучор мешавад. ва баъдан омаде дар Корея дар таможняне ки дар граница шуморо ягон вай накардан, самолёт қайта омадед, правильно? бале самолёт. Шумо дар таможня ягон саволҳои зиёдатӣ ё ин ки ягон чизҳо нашид? Хай да кай ки уже регистрация гузашта, отпечатки пальца гирифтан, сурат гирифтан, документҳое гирифтан нои дастам, як комнатаи дига бурдан. Ям ягон подозрение доштам ва ё. Ман бас сар додан лекин барое ки пурсидан обратный билет. Ва фақат каси мегиранд, мепурсанд обратный билета, обратный билет бе проблема бошад, лекин распечатан бояд дар дастон бошад. Яъне ки амо дар ягон принтер печат карда дар дастон амо коғаза гирад хуб мешавад, чунки ман бори аввал мешунам бародарро даровардан боҳӯй кардан, чунки то ҳозира ман чанд касеро дида будам даровардан обратно гардонан. Хушбахтарин ки яъне ки сар додан беҳтарин ин кор ба шумо ба кадом забон суҳбат кардан. Дар шумо забони корейсӣ намедонистед, англисиро не, фақат русӣ, тоҷикӣ, ба кадом забон бо шумо суҳбат кардан? Дар оҷа ҳастан одамо ки русӣ қати гав мезананд. Яъне ки переводчик. Бале. Дуруст. Вақте шумо омадед расидед дар ин ҷо мардум яъне ки чӣ гуна роҳро ё ин ки чӣ гуна ба шумо отношение кардан ба гуфти русо, отношение кардан мардуми корейсиё ки пурсид ба куҷо равем, чӣ хел равем, чӣ хел аст, яъне ки хулосаи худтон чӣ гуна аст мардум халқаш? Ҳай халқи иҷа одамои хубанд, беҳтарин хубанд, барое ки дар ҷои кор чанд бор проблема шуд, даст мазадам, ягон ҷом дар мекард, ёрдам медиҳанд. Бале, метавонед нишон диҳед? Ин даи бора бо суҳбат мекунем, шутоби фаромӯш накунем саволоро ба ҳавай. Значит шумо омадед расидед, чанд рӯз бекор мондед ё ин ки аз кадом рӯз корро сар кардед? Ман 6 сентябр дар инҷа шудам. Неки ман безеб ки вақти праздникҳо шуда омадам. Бале, гуфта намонад аз сентябр тақрибан аз 12-ум ё ки аз 8-ум оёдам буромад то 15 сентябра праздник доранд. Ино аз Осмонда қариб праздники инҳо бисёра вақт аз чот гирифт, сентябр омадан шунед. Баъди аз 15-ум, хулас 15-уми числа амҷода шавед хуб мешавад, чем аз 10-ум ва 8-ум, чунки як ҳафта просто так вақти шумо мегзарад. Бале, ва значит маълум мешавад ки шумо тақрибан 10 рӯз ё ки 8 рӯз бекор мондед. 10 рӯз. Ва баъдан чӣ хел кор пайдоёт кардед ё ки шумо чӣ шуд ки кор амира мехоҳам шумо фаҳмам. Самошел мебуромадем, самошелоли мебина ки одами навай, саҷам мебина одами навай, роҳи намекунавад. Яъне ки забонро намедонӣ камтар мушкил аст. Бале. Нашам фаҳмодан дар кор. Ва аз кадом рӯз шумо кор сар кардед, ба чанд рӯзи корӣ кардед? Яъне ки аз кадом рӯз чӣ корҳода машғул шудед? Кори аввали шумо? Ҳай ҳамагӣ 35 рӯзи корӣ доштам. Ай 16 сентябр сар кардам. Там 35 рӯз кор кардам, 2 мода. Шумо ин корро чӣ хел ёфтед ва аз куҷо пайдо шуд ва чӣ кор буд? Ҳай хутон манда занг зада яшав. Бале, бародар манда як кор ёфт. Бале, ман рости ёзе агар пешакӣ видео мекардам ягон вай ин худ нишонтӣ мешуд. Яъне ки ҳамаша оддӣ карда аз худи ин бародар шунидан хуб аст. Давом метиҳам. Чӣ шуд? Қатъан бародар дар як заводи рис кор кардем. Полностью договормон 35 рӯз буд, ҳамин 35 рӯза гирифтем, задем дар заводи рис. Рӯзи коритон агар секрета бошад, аксариҳо ба ҷо мекунанд ки сухан намекунанд. Рӯзи коритон чанд пулӣ шуд, чӣ хел буд, яъне ки чанд пул кор мекардед? Ба курси доллар гӯем мешавад, ба курси доллар бахтара примерно. Рӯзи коримон 120 долларӣ будак. Не, 120,000 вон. 120,000 вон, значит ба курси вон ҳамин вақтада гӯем 100 доллар. Дуруст? Значит баъди аввал значит шумо аллакай уже 60 рӯзтон буд шид. Баъди аввал чанд рӯз бо бекор мондед? Вақте кори ҳамроҳи ман буд шид, бо чӣ кор кардед? Самошел буромодед, чӣ гуна буд вақте кор моҳои октябр ки ҳамин вақтада? Кор ёфтед ё ин ки не? Дар самошел чанд рӯз буромадед? Не, самошел як ҳафта буромадам, самошел сезон тамом шуд. Корро тамом шудак, самошелам ҳеҷ ҷо роҳӣ намекунем вақта. Барои ҳавай смысл набуд, ба ҳамин бародар бо як кори дигар ёфтак, кори туркчинӣ, кори заминяй.
корш камтарак қиинтар буда ку хай пешай рафтан я 4 рӯз заде. خیر اینجا اما خیلی از کار آسان است یقین است بله درست مناسبت چقدر که گفتم همراه من کار کرد من خودم میدونم و میخوام با دیگر برادرهاش هم ببینم یعنی در زواد کار کرده دیدن که در زواد شده برنج چگونه بود مناسبت سردارا یعنی که همکارا یعنی که رئیسا یعنی که گویم начальника با شما با ما همکارای завод آدمای بهترین خوب بودن. برای که همین любой چیز نمیگفتن که تیز کار کن، نه спокойно هممون объем بود. بله چه روز می آوردن لینچه هم کار میکرد. بله درست برادرم ما همراه ما کار میکرد در یک ویدیو هم بود و خواهیم اون ویدیو را یک چند وقت بعد میمانیم انشالله چگونه کار بود. خلاص ما وقتی کار را انجام رساندیم خیر خوش کردم بعد از یک ماه زیادتر از یک ماه باور کنید من خودم حیران شدم برادر شهید است یک نمود به ما وای کردن که گویم مثلا یک یار رفیق شما خبر نزدیکی شما میروید از مثلا از بدخشان به ختلان توی میروید گویم یک معرکه در بین 2 سال یا 3 سال معرکه را میگذرونید ابراد خیر خوش کردن گسیل کردن چگونه گسیل میکنن سلام علیک یعنی یک مهمون خدا با یک خرسندی گسیل میکنید ما کارگرای اوایدیم ما را همون خیلی گسیل کردن باور کن آخران روز چگونه یک افسوس که همون وقت رو من با نواب گرفتم چون این انسان های هستن چقدر کشونی داره برادر به حد انسان های خوبان کلیسا یعنی که ما بدی نکنیم با ما به حد با ما معامله خوب میکنن بعضیش هستن گنده راستی من ندیدم در مدت یک چند وقت همینجا دارم این برادر من چقدر که میگه ندیدم من که با مثل دیگرها گویم مثال اون گپی پست بلند گویم خلاص خفه نمیکنن آدم کارگرشون و سوال دیگر از من به شما در روسیه چیکار میکردید ضربت شما در روسیه چند خپل بود من در روسیه میخوندم هم پارالل کار میکردم در یک پاریکمرسکی پالتینسا میبردم یعنی که شما شوفیر هم بودید استودنت значит معلوم نشد که در وقت بکارتون کم بش وقتونه کار میکردید تاگ شما پدرتون بگم کار میکرد شما را وای میکرد معاش پدرتون یعنی که зарплата پدرتون ماهانش چند خپل بود در روسیه 25-30,000 грубо говоря 30,000 значит бина дӯстон 30,000 значит дар як сол мешавад 300 тақрибан 300,000 гӯем да хел вақт наёшкади ну 300-330,000 360,000 бахшиш як сола зарплаташ бародари мо дар ин ҷо чиқадар ки аллакай шумо ҳисоб карда баромадед значит $100 дар як моҳ $100 амиха ман боварӣ дорам ки ба ғарзи аз худош ба ғарзи аз билет гирифтан омадан рафтанаш минимум $3,000 ин бародар кор кардаги дар ин ҷо яъне ки бинед як ман барои чӣ гуфтаистам барои он гуфтаистам ки бинед масалан дар байни 2 моҳ $3,000 худованд чӣ қадар гӯям аз ризқаш вай буд мисол омад кор кард яъне ки кор пайдо кард $3,000 ин як хеле хуб аст тақрибан як сола маоши падарашро дар инҷо дар байни 2 моҳ кор кардиам машоаллоҳ беҳтарин ва дуо мекунем мо хел маоши баланд қати кор кунем ва бо як борига ман мерасонам маълумот оинди бародар рости ман ин бародарро намешинохтам на танҳои бародар бисёр бародарҳои ҷамърои ман ҳастанд ман рости як шиносам буд вақте ман дар як кор шуд чӣ қадар ки бародар нақл кард ба ман срочно 1-2 нафар лозим шуд ба шинос ман занг задам гуфтам ягон бачаҳо бекор ҳастанд яъне ки ба ман 2 нафар тақрибан 1 моҳ кор аст халас гуфт аст ҳақиқати бародар шиносмон кард омадем ба кор яъне ки ҳамроҳи мо кор кард тақрибан як 30 рӯз 35 рӯз гӯем халас зарплаташа гирифт ама хел бинед як пешравиши дар ҳаёти ё яъне ки дар оилаи ино яъне ки дар зиндагии ино масалан гӯем ҳисоб кунем ина кам одам аҳамият нетия гӯя ки оилаи ино ҳаёти ино як сол пеш зад яъне ки $3,000 қариб ки як сола маоши падараш дар Россия қариб инам хеле хуб аст ва чӣ гуфтаниам шумо бародаро ман чӣ қадар ки бисёри шумо савол метиҳед ба мо корё ман бародаро барои шумо ягон хел кори гуфта аиҷа наметавонам чунки мабода ман ваъда диҳам дар шумо ки кор ҳаст биёед аиҷа кор нашава уже ин неудобно гуфта ёсо барои шумо кадомед ба мисли бародар ҳамиҷа бошед масалан дар ман кор уфтод яъне ки кор пайдо шуд албатта ки ман намегӯям ту куҷо ҳасти ё ки ки ҳасти чӣ ҳасти
шинос тоҷико бародар кор дори не рафтем қатиман кор кунем халас намехел ҳамақадр дастгирӣ карда метавонем ки масъалаи роҳро нишон додан ё ки ҷойи хуб ҳамино ва ҳозир чӣ қадар бародармон гуфт камтар вазъияти кору нагуфта намонад моҳи ноябр камтар сус шудаги аз соби зимистон сӯзон сус шудаги одамое ки саросима набошад метавонед баҳорида биёед иншоалло бародармон бо баҳор ния дора биёяд ӯ метавонем як видеои дигар оянда дакунем чӣ қадар ки гуфтем ва нагуфта намонад дӯстон халас ҳамин саволон ба чӣ қадар ки бисёре мепурсидан ба ман чӣ хел равем Корея ба кадом яъне ки паспорти русия ки паспорти тоҷикӣ халас не ҳам аз тани шумо баҳои бародар савол додам ҷавобаша гирифтед худтон як хулоса буроред ки чӣ хел аст чӣ хел нест яъне ки хулас хеле фарқият дорад Россия аз инҷо бинед бародар дар байни 2 моҳ маоши худаша гӯем қариб 1 сола маоши худаша бардошт кард хеле хуб аст иншоалло ки ба ҳамаи мо худо насиб кунад дар ҳаққи мо дуогӯ бошед инчунин ва ба мухлисои мо яъне ки ба бинандагони канали Саидмурод Тиҷӣ чӣ гуфтанӣ ҳастед ва ягон хоҳиши дигар ё ки ягон гуфтании дигар доред марҳамат гуфтаним касе ҳамҷа кор да омадани тайёрӣ бинед ки кори иҷа осон неста шумо иҷа омадаи кор омадани иҷа корейцо аз шумо кор требуад кор талаб мекунам пула метиҳан яъне ки кор аз мисол ҳаст бале дуруст мегӯяд баъзе вақт корҳои осон меғалтад не ки аксарияти корҳои но қиин ҳастанд яъне ки тоқат кардан дар кор кори гар бошед ранги бародар хор намемонад яъне ки кор кардан дар кор ки шуморо пул тияд ягон инсон кор накарда шуда пул наметиҳад бале дуруст ба бор дигар савол ваметем ба канал яъне ки ба ютуб канали мо Саидмурод Тиҷӣ чӣ гуфтанӣ ҳастед ба мухлисон ба бинандагон яъне ки ягон саволҳо бошад ё ки ягон чизо бошад марҳамат чӣ гуфтаним ки бародаро дар ҳамин канал шумо подписка кунед лайк мондан гиред ки ин канал камтар боло шудан гира мардумои тоҷик бинанд ки чӣ хеле да Корея чӣ кора да Корея меша омадан кай омадан меша сезон ҳастай нестай ҳозир уже хитон мумкин дагед ки қиин шудеста дуромадан одамода барои вай ҳамин бародар шумода чӣ проблемае бошад ҳам Корея чӣ закон боша ин бародар гуфтан мегирад бале ҳатман мо хабардор кардан мегирем яъне ки халас чӣ новости аст чӣ аст мо кӯшиш мекунем ба сахи шумо расонем рости бисёр новостиҳо ҳастанд мефаҳмем аммо мо афсӯс наметавонем ба оиди ӯ видео кунем барои чӣ барои он ки мо то аниқ накунем аввал дуруст аст ё ки нодуруст ё ки бисёр новостӣ бошанд аввал мефаҳмем аниқ рост бошад ба мо оиди он видео мекунем бале дуруст дигар яъне ки ягон чӣ хел гӯям аз мо ягон хоҳиш ё ки ягон чизи дигар бошад ки бори дигар мегӯям ҳамроҳи ман қариб хеле кор кардед камбудӣ боша бахшиш бори дигар аз шумо бахшиш мепурсем ё ки мо ягон ба шумо бинанд то дигарро ягон гапи ганда гуфтем ё ки бинам чӣ хеле ки ягон чизи боша бори дигар ё ки ягон ҳаққи шумо дар мо боша ягон чиз талаб кунед метавонед халас чизе ки аст марҳамат метавонед ба мо вай кунед 100% ҳамаш ба ин бародар раҳмат мегӯям ки ман шанс дода кор ёфтад ки ман 10 рӯз бекор гаштам ҳар рӯз ки иҷа бекор меисти минуси минимум $50 минимум $50 $50 то $80 то $100 ҳаст ҳамин ҳаракати кадомед омаде кора нигаҳ накунед қиин аст ё сабук старат сакунед кор кунед бекор намонед як рӯзи шумо аллакай фикр кунед ки шумо ба пули тоҷикӣ 500 сомон то 1000 сомони тоҷикӣ яъне ки як рӯзи хоб кардани шумо ҳаст маоши як моҳаи тоҷикистон баъзе корҳои ваяш ҳамон хотир аз ман шумо хоҳиш мекунам омадед намкунед номуз кунед яъне ки ҳаракат кунед кор кунед миёна сахт бандеди кор кунед ҳаракат карда омадед чунки бисёр бародаре ҳастанд мебиёянд аз таможня мегардонашон ва ё да мақсад нест шанс надорам шумо шанс доред омадед метавонед кор кунед халас видеоро бисёр мекунам худованд нигаҳбон бори дигар дар канал подписатсия кунед обуна шавед яъне поделитсия кунед метавонед дар инстаграми мо подписатсия кунед Саидмурод Тиҷӣ чунки бисёр хабарҳои срочно мешавад дар инстаграм метавонед дастрас кунед ва боқӣ худованд нигаҳбон ягон суоло бошад марҳамат.